Dobar dan, dragi moji diplomanti. Ono što vam želim reći je da onaj koji je popio kavicu, a nije ju platio, oprošteno mu je. Šalim se. Završivši ovaj studij, izbrusili ste jednu osobinu na koju ću vas sada podsjetiti. Ona se zove samopouzdanje. Ona će vam pomoći da se afirmirate u poslovnom svijetu, isto tako da ostvarite svoje privatne, svoje one unutarnje ciljeve. Vi kad dolazite kod mene na kavicu, ja to vidim kod vas. Vi to možda sebe ne prepoznajete, ali ja vidim vaš entuzijazam, vidim da ste neopterećeni i da to imate u sebi. Tu kvalitetu imate u sebi. Kročite naprijed hrabro i kad god vas put nanese u blizinu Verna, dođite u kantinu, stanite na loptu, upalite laptop, popite kavicu. Tu se osjećate kod doma. Ovo je na neki način vaš dom. Ostavite tringlt i opustite se. Od moje strane, iz sveg srca, želim vam svako dobro, puno zdravlja i uspjeha. Godspeed.